این آدم مرا تلفن کردگی بود، گفت که حاجی با تقلص یا حاجی به نام خودش محسن مده شناس شدگی بود. به نام خداوندی بخشنده و به نهایت مهربان. دوستان و برادران عزیز، خب امروز دو ماشینی گپ میزنیم که در حقیقت نامردی و نوجوانمردی کرده استند برای مردم تاجیک. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، هر نوار کردگیم یک فایده برای مردم تاجیک، برای خلق تاجیک. یگان نوار نکردگیم که برای فایده باشه و برای منفعت خودم باشه. هر چیزی هسته برای شما میکنم و من احتیاج برادرای عزیز برای پول اینترنتی و برای پول یوتیوب و برای دیگر چیزا ندارم برادرای عزیز. و الله خار کنه آدمی را که ای همین کانال مگر یک سم به دست آورده باشم و یا یک سم کار کرده باشم. برادرای عزیز، اپا و خواهرها، این مادری که شما میبینین، این مادر در یک استرویکا کار میکرده. مادر تاجیک در استرویکا کار میکرده و یک بدبخت نوجوانمرد به نام حاجی دلیر فریب کرده این مادر را. ما این مادر اول گوش کنیم. السلام علیکم اپا خواهرو، اکا دادرو، همین ویدیو ابرشنی ما به نام دلیر و تخلص حاجی. من 2 سال پیش در استرویکا کار میکردم. غلطی دو مزم گرفت. 3 ماه مایب در یک کوارتیر کسل خواب بودم. ویدیو کردم در یوتیوب خود پرداختم که غریبا مسلمانا مرا دستگیری کنند. به نام حاجی گفتنی یک بچه پیدا شده، گفت که من حاجیم. بسیار مهاجرا را، بیوزنا را پدیشکا کردگیم. صاحب خانه و در به تاجیکستان روی کردگیم. من اپا خواهرو خواهشمندم که من در مسکوی مازی سستیانم خوب نیست، وضعیتم خوب نیست، کسلم، گردهم کسل. 2 فرزند معده دارم، مادر کسلی دارم. من از برای الله خواهش میکنم که همه آدم کدامی که ادرسش میدونه، میشناسه، همو را خبر به ما بده، ما برم با پیش همو آدم. من در خانه و درش نه، سومش نه، من در مهنت حلال خودم در کاره. در بین 2.5 سال شدینه او خانه و درد میکنه میتم. هر ما سری اویلک ما جمع کرده گرفته، نه خانه و درم دارده نه سوم. بازی واتساپ ایموش همش کشتگیه. از برای الله من خواهش دارم که همه آدم بکویم بیایم پیدا کنیم. ما در همین مسکو سستیانیم خوب نیست. میخوام بر بگردم پیش فرزندم، اما راه ندارم، سرپناهی ندارم که بر بگردم. ناموس دست با مرا شکستگی که ناموس تو اومدگی هم. میخوام پیش فرزندم مادرم برم، اما چوره ندارم. ما با کمیش 90-100 هزار سامانی او آدم جمع کردگی دادگیم تا بین 2.5 سال. همو ویدیو ما را بفهمه، بدونه، خودش میدونه که ما کیم چیم. انسان باشه، ای الله بترسه، خودش میفهمه که کیه. ما برای کار کردن مهاجرت اومدگیم، نه خرسندی مونه. یک سم 2 سم باشه مایل سوم یک خانه بزنم. بازی در همین شرایط یفتنی همون سومه بگو. ما دیگه فرا و قوت ندارم. گوش کردین مادرها. این مادر، این اپا و خواهر ما که در شهر روسیه، یعنی که در مسکو کار میکرده، کار و فعالیت میکرده، در یک استرویکا کار میکرده. انا این بدبختی نامرد، نوجوانمرد به نام حاجی دلیر فریب کرده ایشا. مرگی تو باری جوانمرد، مرگی تو باری جوانمرد. تو خواهر نداری، تو دختر نداری، تو اوچه نداری، مردنت بهتره. ای دلیر، ای بدبخت، ای خانه سوخته، ای خانه ویران. پگه زنی تر هم خیلی استفاده میکنن، تو در همین جایی زن تنم خیلی استفاده میکنن، خواهر تنم خیلی استفاده میکنن، دختر تا یک نامرد رنگی خود پیدا میشه و هم خیلی استفاده میکنه.
духтари тра далер одам пайдо мешава ки ранги ту чӣ хеле канами модара истифода бурдӣ анам хеле истифодат мебарам. ту ваъда додӣ ки ман ғамхорам, ту ваъда додӣ ки ман ватандӯстам, ту ваъда додӣ ки ман занои тоҷика ёрдам мекунам, ту ваъда додӣ ки ман бевазанора ёрдам мекунам. ту пули занака гирифтӣ, гирехтӣ рафтӣ, ту ба кадом виҷдону дикора кардӣ? ту чӣ хел ҷавонмардӣ? ту чӣ хел мардӣ? ҳамин мардие? Падарлаънат, падарсак. ту дорӣ вабше падар дорӣ, модар дорӣ ту вабше? далер мурдани твори мардак беҳе, мурдани твори мардак бе. бародарои азиз, апау хоҳаро, дар куҷое ки ин номарда мебинен, ин ноҷавонмарда мебинен, ин питуха мебинен, ҳамин номерое ки мондагиам, ҳамин номерода занг занен. ҳамин бародарои тоҷик, яъне ки бародарое ки ватандӯст, яъне модар шикоят кардагиа, ҳамин бародаре ки дар номерош дар таъ мондагиа, ҳамида занг бизанен. ҳамин яъне ки ёрдам, яъне ягон хизмат боша, хизматона мекунанд. бародари азиз, ҳамин номарда дар куҷое диден, ҳамин номерода занг бизанен. бародари азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем. шумо як бор аҳволи модарро бинен, дар чӣ аҳволай? ин суратҳоро бинен, бародари азиз. инаи касал будагиай, дар нигоҳ кунед, дар дуруи ҷойгоҳ хов, вазъияташ бениҳоят вазбин. ин бадбахти падарлаънати худозадаи беэмон нигоҳ гирифтаи чӣ истифодаш кардай? далер ман ба ту гуфтаниям, дунё меган чархи гардунай мегам, чо чархофалакай ку, чархофалакай омада ку, ҳамин рӯзе ки дар сари ҳамин апа овардагӣ ку, дар сари духтарат як номард ранги худат меёрад. ин кор мешавад далер, ин кор мешавад. ягон кор беҷавоб мондагӣ нест. иншааллоҳ мешавад. мондагӣ нестай. бародари азиз, апа хоҳаро, камтарак саростимаем, яъне ки як ҷур рахтем. иншааллоҳ видеора дур дароз намекунем. ҳамин видеора имина барои анами апа, барои нами апае ки ҳастай, ҳамира илтимос бародари азиз кӯмак кунен, ёрдам кунен. ҳамин номарди ноҷавонмарди далера дар куҷое диден, ҳамин рақамода занг бизанен, ҳамин бародарода муроҷиат кунен, хизмат бигӯен, хизматтон мекунанд бародари азиз. лекин ин бадбахти номарда биёвен, пули апара барбигардона, пули нахти коркардагӣ, меҳнаткардагӣ апара гирехта рафтагиай. баъд як чизи дигара ногуфта намонам. апҳои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, Россия номарду ноҷавонмард бисёрай. эҳтиёт чен, дар фиреби номардон нағалтен, истифодатон накунанд. ваъдаи дурӯғтон метан, дар куншон турсик надоранд, мебахшен, дар куншон турсик надоранд, ваъдаи калон метан, мо хел мекунем, мо хел мекунем. баъзеош дар хонаош нони хӯрдан надора, ҳаромзод зани мардума меёра, дар ҷо истифода мебарад. нахо зани як зани тоҷика ту биёри истифода барӣ. дар куҷои ҷавонмардӣ ту? беномус, беғайрат, бевиҷдон, мурдани твори мардак мурданат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи насериё. бисёри бад даҳанам безева, ягон гапи дига мегӯм. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.